Retired teacher, Mela Paris, king pedestrian lane, king San Fernando. High-value drug suspect, arestado, king buy-bust operation, king San Fernando. Mayor Kaluwag, pinuri, ing PNP. Councilor Jason Pineda Victorino, inumpisan, ing feeding program karempang publikong eskwela, king Lubao. Renewal ng driver's license, malyari na, online. Level up, Filipino at Kapampangan food at Arby's Bar and Resto. Maya pa oras kabalin. Kaya ang taming mabilog ang puwersa ng GNN TV44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilog ng Paromingo. Ako po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Meto nga retired teacher ing may palaris kabang dadalakit king mismong pedestrian lane king siyudad San Fernando. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Akit king CCTV footage ing dadalakit a babaeng iti keti king pedestrian lane king barangay Sagin, siyudad ning San Fernando. Magalas 7 ning bengi inyang July 8, Martes. Kaybat mo ning pilang segundo, Mela Paris siya king motorsiklo. King viral post ng Marco Tungol Tolentino king Facebook, kinilalaying biktima bilang Ichit Rivera, meto nga retired mestra king San Fernando Elementary School at aktibong miyembro ning San Fernando Cathedral. Agpang kang Louis Clemente, pamuntok ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, tambing yang midala king hospital ing biktima, kabang atsune king kustodiya ning PNP ing motorcycle driver Ameka La Paris Keti. Right after the accident, may endorse siya po PNP and of course makadetain niya kanyan po for proper action. Panayan din niyang mayari itang police report with both parties. Baka nita po nung nano yaman itang aplikasyon duda whether mag-prosper ya into a case ni or may pag-settle na po. Makanin niya po kanyan. Iti naman, ing kulait ng Clemente, kareng hanggang motorista. Nakakalungkot man po, maski pa po kompleto la po rin katamang traffic facility, pero nung talaga po rin katamang driver, kulang la po disiplina, ang po itang karelang consideration king safety, atin pong malilyaring makanya. Nanyapin po sana, pagsabi ming mayap, kareni pong katamang motorista, lalong-lalo na po itong bengi, extra careful po, kay but parati pong maingat kindalan, tang disiplina. Kalupan na po nita at king pedestrian lane kaya katama pong may aksidente pero ay pa po making safe pa kabil yan all the while balo na lilipat siya mong masalese kaya ba't may aksidente niya pa po. So again, it's a case of human error pero then po pwede lang pong iwasan nung maging disiplinado lamang po rin driver tamo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen. Susunod. Ala na yung BA, inyang ikit de, ing neto nga dalaga, king Ilog, king Herona, king Tarlac. Pakibaluan tayong detalye kang Nicole Rosete. July 7 aldoning Lunes inyang ikiting meto nga dalagang ala ng biyeking Ilog king Herona king Tarlac. Agpangking report ning Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ning Balen, delaying katawan ning biktima king Tarlac Provincial Hospital. King Facebook post ng Kagaduron G. Dakigan, kinilalayang biktima bilang Ishela May Lalangan 17. Ako'y Nicole Rosete para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo.
Meto nga high-value target nga rakap na rin kapulisan ni San Fernando. King meto nga bypass operation, king barangay Kalulot. Haynin balita. Arakap dereng operatiba ng Special Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police Station ing meto nga high-value drug suspect king gewang bypass operation king barangay Kalulot, syudad ng San Fernando inyang Miyerkules, July 9, bandang alas 6 ng Bengi. Kinilala yung suspect king alias Joven, 23 anyos at residente ng New Barrio, Kalulot. Target siya kanoy alias Joven ng operasyon agewa king pamakipag-ugnayan king Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 3. Tuklo king 60 gramo ning pagsuspetsyang shabu amamalagang migit kumulang 408,000 pesos ing may kumpiska ibat king suspect. Personal yang mintaking operasyon ni Mayor Vilma Caluag bilang patune ning kayang matibeng kampanya kontra illegal na droga. Pinuri niya mo namang Caluag, i-Police Lieutenant Colonel Aris Gonzales, ing bayong hepe ng San Fernando PNP king matagumpeng operasyon. Sinigurado ng Mayor Caluag ing balaw sa suporta ng LGU kareng anti-crime efforts ng PNP kabilang na impamamiya kareng kailangan na gamit at logistics. At yun king kustodiya na ng San Fernando PNP ing suspect at reng may kumpiskang ebidensya. Mamarapyay king kasong pamaglaba king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuy. Kaya kayo lang ang tabayanan. Denny Councilor Jason Pineda Victorino inumpisan ing feeding program kareng pampublikong eskwela king Lubao. Renewal ng driver's license, malyari na, online. Level Up Filipino at Kapampangan Food at Arby's Bar and Resto. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Denny parimbalitang Kapampangan. Mamasala ning Lubao LGU na balaw sa pasiklangan ing road safety king dane ning Jose Abad Santos Avenue. Ayon ing report. Pepalualyang pasya gilubaw Mayor Esme Pineda bangi masala reng report at social media post dikil kareng tuki-tuking vehicular accidents king dane ning Jose Abad Santos Avenue o Chasa. Particular na king Barangay Santa Cruz at tuturing ang accident-prone area. Buri nang imasala ning babaeng alkalde na maluwat na lakanungating takbang bang pakibatan ning issue karasking kaligtasan king dali. So, sa mga nagme-message, tinatag ang province o si Vice Gobernador or ang Pampanga or ang Bayan ng Lubao. Ako po, alam ko naman ang responsibility ko.
At yun naman po, ginawa ko yung sa abot ng makakaya, together with Vice, with Sanggunian. Kaya ito yung mga efforts na ginawa ko. Hindi lang po maganda na para bang walang ginagawang aksyon ang LGU. Dahil iba po yung effort na ginawa namin. Sana lang po bago nyo kami i-judge or bago nyo i-judge ang iba. Pero syempre, especially kami, sana po alamin nyo muna yung mga bagay-bagay. Kasi ang pangit pakinggan na parang walang action ng LGU. At documented naman po lahat ng ginawa namin. Kabilang karing linataga solusyon ang pamanganang solar-led road studs bang maging mas masala para karing motorista ning beng. Digdagan la naman kanureng CCTV cameras kabilang na ring high-speed cameras bang monitoring lalabag king speed limit at gamit ay ebidensya daring insidente. One, yung sample sa mga bridges na both sides, kung manggagaling ka, both Bataan and meron yan. Nauna to, kasi mas madali siyang di ba? Kasi itong studs na ginamit namin, almost 12 million ang funds na inalat namin dyan para lang malagay ito. Kasi actually, nakita ko yan sa Bataan. So, nakita ko ang ganda. Yan, tapos even the bollards, dito lalo na sa may pinakamahabang tulay namin, sa may Santa Cruz na control. So, ito yung mga efforts na mga ginawa namin at pedestrian lane nga sa mga intersection at mga schools. Kabilang karing makalataga plano in point guns para king speed monitoring, breath analyzer bang siguradong alang malasing nga magmaneho at balaw sa paganakakaring motoristang tukyaning batas trapiko. Pinapaalala namin na dapat huwag masyadong mabilis kahit na 50 o 55 kilometers per hour lang at dapat po kahit na wala pong mga dumadaan sa intersections, ugaliin po na dapat huminto muna o magbigay daan. Lalong-lalo na pag may mga intersections. Dapat din po na i-maintain yung safe distance para po hindi tayo mabangga o hindi tayo makadamay o makadisgrasya na ibang mga motorista. Ako'y Angel Dumagat para kay News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Seryoso ay Councilor Jason Pineda Victorino ning Lubao natutukan ing kamulasan na rin mag-aaral ka rin pampublikong eskwela. Ay report ng Patricia Mamangon. Malnutrisyon, karing estudyante. Kasi lalo na ngayon, Nutrition Month. So gusto ko sabayan din yung binibigyan na program ni DepEd. So katulad ng turo ni Nanay, ever since sa pamilya namin, kailangan number 1 kalusugan. Kaya kailangan siguraduhin natin na may nakukuha sapat na lakas yung mga bata para makapag-aral, para makapag-isip din sila ng maayos. So, personal namin ito na Mayora, dahil serbisyong Pineda to, hindi to, walang galing sa government, galing sa bulsa namin to dahil ito yung isa sa paraan namin para ipakita yung suporta namin sa mga kababayan natin. Kabilang kareng pemyeking programa, ingabiyas, bitamina at reng timbangan, bang monitoring timbang dareng kaya na kabilang king wasted at severely wasted categories. Yung mga binibigay natin sa eskwelahan is mga bigas, tapos may multivitamins, meron din tayong first aid kit, weighing scale at saka pang-check ng temperature para lahat ng kakailangan nila pang first aid. Pepa salamat naman ni Annabel Laksamana, principal ng San Vicente National High School. Ating halos 2,000 na mag-aral king inisyatibo ng Councilor Victorino. On behalf na po ng San Vicente National High School, ma'am, with 1,990 students and 97 teaching and non-teaching staff, we are so much fortunate po, magpasalamat kayo pong buong puso na may pili pong San Vicente High bilang metong karing recipient schools na pong Ma'am Mayora, syempre our dear Mayor, Mayor Esme, together with our number 1 Councilor, SB Jason. Metong niya pong one-of-a-kind project in inyong munisipyo. Nanunguka rin, aliwa mo po in eskwela, ing manimuna, ing feeding program dareng anak tamo. Imagine po ma'am, karem pong dakala anak kinig eskwela tamo na 34 severely wasted and 127 na wasted. Buong puso niya pong kasalamatan na bina na kami pong support ng kaya katamang LGU Lubao. At po biro, ing gastos na nini ma'am. Pero ala po itang gastos nung itang puso, nung itang malasakit, nung aliwa itang lubod
naningindo na nimbalit. Tinago niya naman king kick-off i-Mayor Esme Pineda bilang suporta king programa. Samantala, megsilbila namang benepisyaryo keti reng magaral keti king San Vicente Elementary School. Kapag nasana ning proyekto, ing isulong, ing mabula sa pamikakatawan para kareng kaya nakang lubenyan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ing BCDA, ing mamondo king pamagpagawa king access road papunta king Bayong Pampanga Provincial Hospital king Clark. Ay nag-report. May nga kuya ing Bases Conversion and Development Authority o BCDA na ponduan ing construction ning access road papunta king Bayong Pampanga Provincial Hospital king kilub ning Clark. Kayabe king proyekto ing sulu at ing drainage systems. Pepasyag na iting BCDA President and CEO Joshua Bingkang king gewang site inspection inyang July 8, 2025. Kayabe reng miyembro ning board apanin muna ng Chairperson Larry Paredes. Ing ospital ating kabilugang 140 beds, kabilang na reng 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Tela Kadya, King Loti, King Changi Gateway, King Clark Global City. Ing Gabon, partine ning use of frac agreement ning Clark Development Corporation at ning provincial government ning Pampanga. Yampang king ospital ring kompletong serbisyong medikal, diagnostic at support operations para king healthcare services kareng Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maraguling papil dareng miyayaliwang sektor, bapasiknangan ing pamamya serbisyong medikal kareng Pilipino. Pesinayan niya ing PhilHealth Pulse o Promoting Universal Healthcare o UHC through linkages, synergy, and engagement 2025 king Laos Event Center bilang parti ning pamagsumikap na pasiknangan ning pamagpatupad ning Universal Healthcare Law king Central Luzon. Kapag nasaning multi-sectoral town hall meeting IT ing patigikan ning ugnayan at pamisan metong ning PhilHealth kareng miyaya liwang sektor bang apasan tinging access king serbisyong pangkabulasan king rehiyon. We're putting all important individuals who have a role in promoting universal healthcare in our country is to build a cadre of universal healthcare champions from the different society, sectors. Hindi lang kasi ito DOH, hindi lang ito PhilHealth, hindi lang ito local government, kundi lahat ng may kinalaman sa nagpo-promote ng kalusugan ay kailangan magsama-sama. Kabilang karengapi sabyan kayong aktibidad, ing PhilHealth Financial Management Reporting Enhancement Program ang makatutok king mas masaleseng pamag-report, regular reconciliation kareng transaksyon at pamagsalese king sistema ning benefit claims dareng healthcare providers. And this that the project pala was started here in Region 3 by the Region 3 staffs. And isa pang good news po, ang problema po namin sa government, pasensya na po yung mga taga-government hospitals, palagi po silang late nagsasubmit ng claims. Under the rules, they have 60 days to submit to us. But I am very, again, happy to report that because of the performance and innovation of PhilHealth Region 3, nababayaran na po namin yung mga late submitted. Also, nahanapan ng paraan with the support of the Supreme Court and other our Congress, no? And with the help of our provincial governor, si Nanay Pineda is also very instrumental for the innovations done here in PhilHealth National. Kinilala ning PhilHealth ing maragulayambag ng Governor Lilia Pineda karas kareng serbisyong medikal. Tulad ng mental health, actually, that was isa si Nanay sa mga staunch, ang tawag natin nito, guide or siya talaga nag-request sa amin. So ngayon po, meron na po tayong mental health package and we also now are starting to pay eyeglasses for children and even wheelchairs and crutches. So yun po ang good news and later on po may mga bago din tayong innovations. Itong Pulse po, ito yung ina-announce namin yung what's new in PhilHealth.
So isa po dyan, emergency transport, ibig sabihin mga ambulances will also be paid very soon. Pepatibe ning programang iti ing transparency, operational efficiency at partisipasyon daring stakeholders para king mas mabilis at epektibong serbisyo ning PhilHealth king publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Good news para kareng motoristang malapit lang mag-expire o mapasu ing lisensya. Uling malyari na online ing renewal ng driver's license. Ayon ang report. Inumpisa ning Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office o LTO at Department of Information and Communications Technology o DICT ing online driver's license renewal system gamiting eGov PH app inyang Webis, July 10. Agpangkang DOTR Secretary Vince Dizon kapag nasaning digital na sistema ing gawang mas malagwa at iwasan ring fixer king proseso ning pamag-renew ning lisensya. Ang makatuki king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gawang digital ing serbisyo ng gobyerno. Alam nyo naman na notorious ang mga iba't ibang frontline agencies ng gobyerno sa pila at sa requirements na minsan doble-doble, paulit-ulit. Ang sabi ng ating Pangulo, kailangan baguhin na yan. May teknolohiya na tayo, nandyan ang internet, so bakit pa kailangan pumila at maghirap yung mga kababayan natin? Mo na kailangang munta king LTO office bang nakanumang biktima kareng fixer. Sakop ning online renewal ing 5 takbang kabilang ing medical exam at bayad na malyari na mo namang gawan online. Malyari ang kuwanan ning bayong lisensya king peka malapit na LTO branch o kaya naman ipa-deliver diretso king bale. Key features lang nito, no? Number 1, it's all end-to-end online. Pati yung pagbayad ay online na. Makikita nyo mamaya, nandiyan na ang mga options na nakikita nyo na sa mga iba't ibang mga online applications ngayon. Pwede ka magbayad via GCash, pwede ka magbayad via bank, pwede ka magbayad via credit card, pwede din, no? So kumpleto na 'yan, no? Hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin. Yung mga medical exam, syempre kailangan pa rin magpa-medical exam pero online na rin. Yung pag-check ng mata, etc. Yung pag-check ng pandinig, online na rin. Makikita nyo yan mamaya, no? At napaka-importante nito, yung pagkuha mo ng lisensya. May dalawa kang option na makikita nyo dito. Pwedeng pick upin mo yung lisensya mo sa nearest LTO, pero pwede mo ding pa-deliver na lang sa bahay mo. At yun ay ma-deliver agad-agad. I think within 72 hours,
within 72 hours, makukuha mo na agad-agad. So nakita nyo talagang pinag-isipan ito ng mabuti sa tulong nitong mga kasama natin sa DICT at sa LTO at sa DOTR. Pinag-isipan to para mapadali talaga yung experience ng ating mga drivers, no? Para hindi na talaga kailangan pumila ng napakatagal, hindi na yung palipat-lipat ka ng opisina, palipat-lipat ka ng lugar, hindi yung pagpunta mo sa isang LTO district office, may gagapit sa yung fixer, sabihin, bigyan mo na lang ako ng 5,000, papadaliin ko na yan. Wala nang ganon. Dahil sa telepono mo lang, magagawa mo na lahat to. No? Whether here or even abroad, no? No, kahit na ang mga OFWs na, kahit nasa Middle East ka, nasa Europe ka, nasa ibang parte ka ng mundo, magagamit mo, marirenew mo. Dagdag na pang DICT Secretary Henry Aguda, nung alapang physical card, valid nemo naman kaning electronic driver's license, iba't king eGov PH, at iti kilalanan dere nga ahensya ning gobyerno king pamagpatupad. King mismo nga doning press con, meto nga aplikante ing matagumpeng meka pag-renew lisensya gamit ing bayong sistema. Kaya bay Ira Ignacio, ako po Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Miampang lang saup ka rin persons deprived of liberty o PDL in Federation of Homeowners Association King Ciudad San Fernando. Pakibalwan tayo King Report ng Angel Dumaga. Mapaling pamanyalubong ing binyeda ring San Fernando District Jail Male Dormitory karing opisyalis ning Federation of Homeowners Association ning lungsod ning San Fernando. Napenimunan ng Police Lieutenant Lito Mangune at taliwa pang opisyal ning asosasyon. Midake lang sawop karing 151 persons deprived of liberty o PDL, kaya beking binyeda ing pamangan, hygiene kits at tabias. Mabiluging kapasalamatan ning San Fernando District Jail king papakit as suporta ning Homeowners Association karing PDL. Kaugne na niti, may dakela naman school supplies ring pedowa king miyayaliwang eskwela king Ciudad San Fernando. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, susunod. Para ka rin kabalen, amanin tunbale, opisyal na ning presinayan ning SMDC ing Bayong Residential Development king Ciudad Mabalacat. King Report ini. Binuklat na nening SM Development Corporation o SMDC ing Symphony Homes. Meto nga 28-hectare residential community king barangay at Lubola, syudad na ning Mabalacat, king kapag nasa namamye modern at hassle-free a pamibye-bye libutad ning Central Luzon. Bidaketi, reng yayaliwang house and lot units, kalupad na reng 2-story townhouses, single attached homes at shop houses, ang magumpisa king alagang 2.8 million pesos hanggang 6.5 million pesos. Atin mo namang complete package king amenities ating clubhouse, swimming pools, gym, sports court, pet park, playgrounds, co-working spaces at landscape gardens. When we design HRD or MRDs, important kasi na holistic yung approach pagdating dun sa SMDC is excited to launch Symphony Homes in Pampanga. Symphony Homes embodies SMDC's commitment to comfort, connectivity, and convenience. Dagdag da pa, plano yang i-replicate ing makanining community model kareng aliwa pang lugar. Peg maragul na mo namang Gab Laurel, Vice President and Head of Land Bank Strategy ning SM Prime, ing strategic location king Mabalacat. It's connected by land, rail, and air thanks to SCTEX, LLEX, NSCR, and Clark International Airport. Perfect KT para ka rin pamilyang manintun work-life balance at investors abisa king smart location choice. Kawani king accessibility, malapit siya naman ng Symphony Homes kareng eskwela, hospital, shopping centers at tourist destination. The goal is to build a community that supports family life, work, and relaxation, safe, modern, and sustainable.
According to SMDC, Symphony Homes is more than just a home. It's a lifestyle upgrade. This is Patricia Mamangon on the spot. Mga lakwas pasiklangan ng industriya ng hospitality, particular keng Luzon. Bisan metong yung Best Western ating Savers Group Holdings. Kaya katayang pakibaluan ng detalye, king report ng Patricia Mamangon. Meto nga maragula takbang king industriya ning turismo at hospitality ing formala pamisan metong ning global hotel brand Best Western International at homegrown business giant Savers Group Holdings kapamilatan ning developer agreement signing inyang July 7 king Ciudad Angeles. Bilang official developer partner ng Best Western King Pilipinas, mika exclusive rights siya ang Savers Group bang manintun at sumawap ka ring hotel, abisang i-upgrade o makipag-affiliate king nanumang Best Western brands. We actually signed the ADO. We are now, Savers Group is now the official developer for Best Western International. So when future prospects are interested in becoming a part of the Best Western family, they'll be talking to us. Layo ning partnership, ing palawakan ning presensya ning Best Western King Pilipinas, lakwas na kareng booming areas kalupanan ning Clark, Subic, Metro Manila at aliwa pang key destinations. Partner with them, as we already have 10 years of experience in Best Western, we'll be able to bring into the table Best Western as being one of the competitive hotels here in the Philippines. Ing bayong partnership, asahan niya namang makasahop, muking pamanangat ning hospitality standards, nune pati na rin king pamagpasiknang ning regional tourism at ekonomiya king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Manatili makatuto king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Tuklo king 70 companies ing may kasalmetong king kaduang banuaning franchise Pinas. Ayon ang report. Business-minded ka ba? May pangarap kang sariling negosyo pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Good news! Franchise Pinas is back and bigger than ever. Matagumpay na muling isinagawa ang Franchise Pinas 2025, ang nag-iisang franchise expo sa Central Luzon nitong July 5 to 6 sa SMX Convention Center Clark. Open to all and absolutely free.
This two-day event brought aspiring entrepreneurs, seasoned business owners, and investors under one roof for a weekend of business matching, learning, and opportunities. This is actually our second year, although we missed it out last year. So we had it in October 2023 talaga. Also here in SMX. So, bale year 2 na namin to dahil nga nag-skip lang ng 2024, but we're having it bigger and better this year. There are over 70 brands, and of course, a lot of our generous sponsors have their own booths with us. Organized by Epic Events Production led by Louis Alcantara, the same group behind Clark Aurora Music Festival, the expo is proof that business can be bold and exciting too. One of the exhibitors, ang The Daily Detox, a proudly local health brand na 10 years nang nag-ooperate with 18 branches all over Luzon. So 10 years na po itong negosyo, 2014 pa po nag-start, into health po talaga ako. Kaso nung nagka-baby ako, medyo lumobo rin ako. And actually, I just lost 80 pounds. Yes, and all because of The Daily Detox. Kabilang sa mga sponsors ang GCash, who emphasized the role of digital wallets in making payments smooth and accessible, especially for startups. So, kaya po kami nandito sa GCash is for us to be able to help our MSMEs para po magkaroon po sila ng additional payment solution, which is GCash for Business na comparing po sa GCash Personal, wala pong limit ito. So, kung may mga questions po sila, pwede po nilang bisitahin yung booth natin ngayon dito sa Franchise Pinas. Meanwhile, Converge ICT reminded everyone about the non-negotiable, reliable internet. So regardless of the business, the type of business, talagang napakahalaga na ang internet connection ay very reliable, hindi lang mabilis. Kasi kung ito laging nagda-down or may mga konting hiccups sa internet, and may direct effect yon sa productivity ng isang negosyo. So kapag merong negative effect yun sa productivity ng negosyo, ang impact nun sa business financially negative din. So syempre bawas kita yun. It could also result to a walk away, 'di ba, ng customer, kunwari isang coffee shop, walang wifi or lagi nag-down. So Kaya katanimang silipan, ing major party ning kumpanyang remote employee, king report ini. Remote employee CEO Rafi Galang just dropped a major announcement during their mid-year celebration. RE is expanding to Mega World Capital Town. So may expansion po kami sa Capital Town. That's in the capital of Pampanga, in San Fernando. We'll be taking over the second floor of the BPO tower dun sa Capital Town. It's going to house around an additional 300 people. So ano siya, expansion, hindi siya complete transfer kasi lumalaki kami Ipinahayag ito ni Galang sa gitna ng kasiyahan sa Arena Level Up Remote Employee Mid-Year Party na ginanap sa Lakeshore Tent, Mexico, Pampanga noong July 4. Sakto sa US Independence Day break, kaya perfect timing ang event para sa company's US-based clients and their Philippine-based talents. What I really want from my employees is continuous progress, continuous growing, and I'm a gamer. So pag sa video games, di ba, pag nag-level up ka, nag-increase yung skills mo. So that's why we have the RE level up kasi laging nag-increase ng skills yung mga employee namin. Isa ang remote employee sa pinakamabilis lumaking BPO companies sa Pampanga at pinatunayan nila ito sa isang gabi ng saya, bonding at pasabog na papremyo. May Arena Spotlight Talent Show, Tekken 8 Finals at raffle ng tech goodies tulad ng gaming PC, laptop, iPad, PS5 at marami pang iba. Hindi lang ito basta party, it's RE's way of highlighting their inclusive and vibrant company culture where fun and recognition go hand in hand with growth and innovation. Remote Employee is a Pampanga-based BPO na nagbibigay ng world-class support teams sa US companies gamit ang homegrown talent at training mula sa kanilang sariling RE Academy.
To everyone that's interested in joining Remote Employee, we are always hiring. We are always looking for great talent, and there's a lot of talented Filipinos, talented Kabalens. So visit our site, visit our Facebook, come join the team, and to my current remote employee staff, my current remote employee family, thank you from the bottom of my heart for the hard work that you've done for the first half of the year, and I look forward to more successful years with you guys. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katayang silipan ng bayong restaurant King Clark. King Report ng Patricia Mamangon. Level up your cravings with international cuisine na ating Filipino at Kapampangan twist, all in one flavorful destination. Presenting Arby's Bar and Resto. Casual lunchman o weekend dinner, this resto bar serves up elevated Pinoy comfort food as walking modern taste. Must try Kenny in karelang binagoongan pasta. Atin mo namang paku and pakwan salad. In karelang traditional laoso buko bulalo. Malutong naman in karelang crispy pata ala bagnet. Atin mo namang bulaklak skewers. Creamy mushroom chicken. Atin mo namang tokwat baboy. At vegetable al ahilo. Don't forget to end on a sweet note with their peach mango crumble ice cream and a house blend iced tea. A perfect pang Paris. Atin lang namang live band every Friday to Sunday. Atin yung modern European interiors, cozy alfresco dining, and space for 70 to 100 packs. Perfect for small events or big barkada gatherings. Invite ko po lahat ng mga may hilig sa mga food lovers. Especially yung mga dito na mga turista galing man kahit saan. So Kapampangan man yan or taga ibang lugar. So para naman matikman niyo po dito sa Arby's Bar and Resto. We're open 10 a.m. to 10 p.m. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamang balita bilang panatang serbisyo karisam lang Kapampangan. Ako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susunod.